Mang Adang itu tukang bakso tahu jeung saya tak. Anjing, lupa gitu aja juga. Lobok anjing. Mentat anjing. Sebanyak. Pusat cake. Taruh. Tah, merek. Aha. Hah? Puasa tuh. Puasa. Puasa. Enak. Enak. Kayak mau adanya. Madi. Oh, dicong. Dikotok. Mana WhatsApp? Ah, Sudi. Madi. Madi. Dikotok. Teh gotok. Kacau. Kacau lah. Sampai bisa jam ini. Ini mah ada kena kawereang. Mang Adang jualan bakso tahu ayeuna. Lekang. Dagang. Mentat tuh. Itu dia. Oh, itu. Lagi kacau kayaknya. Kacau. Ah. Waduh, bener Mang Adang weh, buka puasa weh. Lapar. Lapar. Bareng. Ah. Bah. Lagi kacau dia. Lihatkan kan. Itu cek si mangga sedaya. Dagang. Gitu beres. Tiba. Good panjang. Good. Libat lagi. Cepkeun. Ieu jang abinya nya. Tiba sama dim. Itu enggak Ayuda lah, dia Ayuda. Itu Ayuda itu. Anak Pak Agus. Hah? Bagus. Mang Adang mangkol tah. Oh iya ya, hiji deui ya. Iya, lo kakak Aiki kan bukan lu sama. Kayak ya. Terkait bukan lah. Ini si Beto. Dia menang di Hai. wadahnya di dia. Oh nya kali. Tah, Mang Adang, tah ningali. Naon ieu? Naon ieu tah? Tinggal. Terus.